Kau yang bakal ikut event, mentah kasih kalau surprise bakal ikut event, bakal hadu mentah kami not show me the order. Kau mentah kasih. Nak ada. Nak ada. Ilas notebook sah. Ilas notebook ada secret ada DC saya tambah. Kamu kan ya keren berdisi. Apa DC ni surprise ni. Dikunjungi kata pembiaca. Ni kan yang DC ni pembiaca. Jadi belabun sini. Dia belabun. Belabun. Ayah tu. Nama perbakaman yang berat sendiri kayak semua nama ni lesu. Lawannya ada yang kata di terang sakit isu hidup ni. Ada nanti tentang kini ke isu kenemutan ni di sini kenemutan support ni. Pertama makin support lagi. Ada yang balik kan support. Ada klub ni. Support. Ada klub ni support. Dah apa punya baru. Ya, bonus. Hidup pelat itu nak boleh tanam tu. Lagi pelat tak program tanam safran harus tu. Lagi nampak. Something bangin solve ke problem. Nam tentang ini mak bersama. Kita kau ini isu Sen pasal odd event madu meno pasal. Betul lah. Boleh prepare yang prepare I odd even know your private kan I private video aku belum cek ditebarkan Thailand ni baju kapal aku belum cek tangan ini lokal entah kai kadau ba penlong pi ba pin mi sakmat ban yakhi kene kasi kadau ni kalau kene ka isu kalau pemi adu meno tinggal ke kerana tambah ka disi kam sapre ni kam perkhatra ka create ban ka problem hadu bangin da yakhi hadu ni put ma ta insyaallah tadi ka bas tu kalau dia pelat jingi kenang kanum create ka isu hadu kan ni kanum create ka traffic jam kan suklet ya barok kan mentah kalek kem ni sisni ngin sange sisni kamai ngin bam la kai kan sisni ngin yo bam aku ke sini pak ni hap sat kan ta kami hap am banong ban sulong de kini ta kani larang ya khira mentar am kini ka problem kan ya kita sekman hadu si junam sendan ni haban ya be odd event ta kini kamlong kan ban le ni kedin perkhalang kan ngi ka tax kini kata ka kot ni haban siu be full berusis number ndre kini pak kali ngin kamai tang sini ta kami hap am dekai ke jing dawa jung pi pat manta na ka disi kajing dawa jingi kalong gumni lada kapelat jingi banyak SPB semut peran kini ki kali biang nir kini ya luno kanum dan ra kani ka traffic jam ne ban create ka isu tumbang i SP ong ba kini kajing lek jungi kipat ba kinum support hendrai kipat ba lada kilong ke bas tu kidi ban support kan lada ngimle artum ni kini ka problem kanum solve ra tegadang i create kanang ka traffic jam kanang ka problem kan solve kan bakat disikan sutu tindawan embat ban weng no ikene ka odd and event Idawa benweng ka odd and even. Dia tak kadang sawan benyeng ni.